Mu minsi yashize nibwo nakoze post ndi kuvuga yuko kugeza kuri uyu munsi umuziki nyarwanda uyobowe n'icyo bita gospel. Abantu benshi bagiye bashyiraho comment babihakana. Gusa uno munsi nyango tugaragaza ukuri. Turaza kwifashisha imibare, turaza kwifashisha urubuga bita YouTube. Ubundi iyo tugeze kuri YouTube channel y'umuhanzi bita Bruce Melody, dusanga afite abasubscribers basaga 633, akagira n'icyo bita total views. Ubwo n'indirimbo zose ziriho views zagize dusanga zisaga 189 n'ibihumbi 249,330. Iyo tugeze ku y'umuhanzi bita The Ben, uyu nguyu tuzi nka Tiger, dusanga afite abasubscribers basaga 337, akagira icyo bita total views zisaga 142 n'ibihumbi 853,448. Aba nibo bahanzi babiri twafata nka hari bo bayoboye umuziki nyarwanda kugeza kuri uyu munsi. Gusa igitangaje, mu gihe bita Israel Mbonyi afite abasubscribers barenga miliyoni n'ibindi bihumbi, ndetse akanagira n'icyo bita total views miliyoni zisaga 259 n'ibihumbi 488,369. Ibi bintu kugira ngo byumve neza, ufashe total views za Bruce Melody ugateranya za The Ben, usanga zingana na kimwe cya kabiri kiza Israel Mbonyi. Gusa kandi kantu gatangaje utaruzi, indirimbo imwe y'umuhanzi bita Israel Mbonyi ni Nasiri. Iyi ni indirimbo iruta total views z'umuhanzi bita The Ben. Nge nk'ibisanzwe ni Flox M.